дуруду эҳтиромот ба кулли мардуми азиз, барои бинандаҳо, мухлисҳо ва барои хуйтеро меган, хейтеро меган ки аст, барои ҳамон ки вам ҳастан кам ҳамо менависанд ҳарчи. дӯстои азизам, мавзӯи хос нест, аммо сари як масъала гуфтем ки як каме суҳбат кунем. амрои шумо пака вақт дошт, вақт ҳаст ба камтари дига. дар бораи 9 май ҳам хеле бигем наздик мешавад. имрӯз мо дар 5 май қарор дорем. бигем ки 3 рӯз баъд рӯзи 4 май, яъне рӯзи ғалаба ба номи ғалаба ба номи фашизм, бигем ки бисёр ҷашн мегиранд. ва як сол пешам Русия бигем ки аз ин чиз ҷашн гирифтанам хеле бигем дудила шида, бозам як майи даҳакак бигем як 4 танкачаи СССР қатӣ бигем биромадан бигем ҷашн гирифтам. ва имсол ҳам Эмомалӣ Раҳмон бо гуфтаи ҳамон хати хабарнигорҳо, Эмомалӣ Раҳмон барои ҷашни 9 май ба Москав даъватам шидагӣ аст. аксар кишварҳои рӯи дунёе ки бигем ҳамун СССР буданд, ҳамун сета алфавити эсу якта р доштанд ку ҳайати ҳамон буданд, уже аксар кишварҳо бигем ки хусусан ин ҷашн намегиранд. фарз кардем Грузия ҳисоб мекунем 15 республика бигем ки ҳайати СССР буд. хоб имрӯз доранд Грузия ҷашн намегира, Латвия ҷашн намегира, Литва ҷашн намегира, Эстония ҷашн намегира, Чехия ҷашн намегира, хоб Украина ҷашн намегира, Словакия ҷашн намегира, ана бигем Молдовия ҷашн намегира. хоб аз ҳамон 15 кишваре ки ҳаст ки ҷашни бигем ҳамон чӣ мегирифтанд, 9 май мегирифтанд, имрӯз ҳамин кишварҳое ки бигем ки ҳисоб кардам, ин кишварҳо ҷашн намегиранд. қариб ними аз ҳамон кишварҳо бигем 7-8 кишвар аз 15 кишвар 7-8 кишвар ҷашн намегиранд. ва ӯра фахр карда ҷашн мегирифтагӣ ин Тоҷикистон аст, Ден Победа гуфта, ва бигем ки фахр карда ҷашн мегирифтагӣ ина ҳамон Азия ҳаст. Қазокистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, ино хоҳанд ва нахоҳанд, яъне ё ихтиёрӣ ё маҷбурира бигем ҷашн мегиранд. дигар илоҷ надоранд ира ҷашн нагирифта. аммо имрӯз дигар мо мебинем халқи Ӯзбекистон, яъне хусусан мардуми Ӯзбекистон аслан бигем ки намехоҳанд ин ҷашна фахас шамол надорад. хусусан Ӯзбекистон дора имрӯз бигем ки халқи Ӯзбекистон, албатта ки ҳукумат сохтор бигем ки 50/50 маҷбур 50 ихтиёрӣ ира ҷашн мегиранд. Тоҷикистон 100% маҷбурӣ аст, мефора намефора барои мардуми тоҷикалиш ба байрақбардорӣ боша ва бигем ки чӣ кардан боша.
шагат кардан, рақс бозӣ боша. Ин чиза бисёр мардуми мо дӯст медоранд, барои ҳамон фарқ надора у чӣ ҷашн аст. Амилиш ба рақс дора, мега дора. Вале меган шайтонро гуфтанд ки хок мехӯри, шайтон пурсидааст ки рӯған дора, гуфтааст гуфтааст мехӯрам. Ҳамин мардуми мо ҳам имрӯз ҳамин шидагӣ ҳастанд, мардуми тоҷикистони мо ҳам. Ана мега фалон ҷашн аста. Мега рақс бозӣ дора, мега мега мешавад. Давай ҷашниш мегирем. имрӯз ҳамин хел шидагӣ. Ана Ӯзбекистон бисёр мардумаш бигем воқеӣ ман мебинам дар ҳамон интернету дигар ҷо, хусусан мардуми Ӯзбекистон халқ уже чира намехоҳанд ки ҷашн бигиранд, барои дарк кардан ки инҳо қурбонии идеяҳои Сталин шиданд, ки ба мо ягон дахл надорад. Ва имрӯз мо дар Россия худтон дида истодем, яъне кадом ҳол қарор дорем, ҳамони инсонҳое ки бобошон омада бигем ки ҳамин Москваро ҳимоя карда буданд, имрӯз набераш дар уҷа зиндагӣ кардан да ҳақ надорад, набераша террорист гуфтанд ҳам одамора. хулас инами азобе ки дида истодем ҳамин. шахсан агар ман президент бошам, ман ҷошта полни ҷашна ман мекунам, барое ки ҷашни мо нест. ман ин рӯза як рӯзи мотам эълон мекунам ки мо қурбонӣ бигем кайфияти намедонам қурбонии сиёсати Сталин шида, чӣ қадар бобоҳои мо дар ҷое ки ватани худа бисозанд, дар ҷое ки ватани худа обод кунанд, дар ҷое ки хизмат ба ин сарзамини худ кунанд, чӣ кор кардан ино? Рафтан дар Сталин бурд вора қурбонӣ кард. шахсан якеш бигем ки ҳамон худорамати бобии худам буд ки зери ҳамон гранат чи бомба монда, дастош бигем маиб буд, бобои очагим ки дастош маиб буд бигем. бисёр қиссаҳои уҷарам нақл мекунад ки чӣ хел мардума баъзан барои патриотизмша бардоштан баъзи урусҳоро зинда мондан, просто патриотизм бардоранда дар ҷомеа дунёда нишон буданд ки намо ина қадар иштирокии ҷанги инвалид дорем. ва дигар миллатҳоро ярадор шидагиша, яъне ки маъюб шидагиша худи ба фармони Сталин кишта шидагӣ ҳастанд, о зинда мондагӣ нестанд. гарчанд маъюб шида буданд дар ҷанг, не ки худошон киштанд, контрол напарондагӣ ҳастанд ва спасат кардагӣ нестанд инора. бисёр бигем ки бобоҳои мо ҳамон давра замонда, хусусан мардуми Ӯзбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон, бигем Туркманистон, Қирғизистон ва аз он ҷумла Армения, Озарбойҷан, ино бисёр кишта шиданд. қариб ки ҳамаша киштанд бурдагиёра, маъюбоша киштанд. якта дута барои ҳамон пропаганда, барои ки бигем ки ҳамон чӣ мондан, не ки маъюб шидагӣ, одаме ки дасташ паридагӣ аст, одаме ки пош паридагӣ аст дар ҷанг, ӯро ҳамаша киштан партофтанд, хичон киштанд. ва имрӯз ҳамон ҳолата боз дар болои сари мо, як рӯзи мотам, як рӯзи даҳшата болои сари мо да бигем ки як праздник кардагӣ ҳастанд. праздник, ту мефаҳмӣ, ден победа аст, ки дар победа дига на да ту дахл дора, на да бобот дахл дора, на да момад дахл дора. ӯ победа на аз ту буд, на аз ту мешава. победа аслан ба ту ягон дахл надорад. ту қурбонӣ будӣ, қурбонӣ. просто гирифтанат мома бобота бурдан дар намҷа, тай тири Гитлер дадохтан, задан киштан, ҳама маъюб шида мамур нобуд кардан, маъюб шидагиоша худошон киштан. имрӯз болои сари мо ута 70 сол мешава он чиза ҳамчун бигем ки як ҷашн боз моро мерақсонанд, мебозонанд. имрӯз мо мебинем хонаҳои ҳамон ветеранои тоҷикда 201 дивизияи рус гул бурда, гӯё ки мы вас ценим, мы не забываем ваши подвиги.
ای بگیم که کاروچی همو بازم لخطرون و بازم و غیرترون کرده ایستادن، یعنی که همون مردم فن کرده ایستادن. برای همه دوستای عزیزم شخصا این پرازنیک برای من پرازنیک نیست، بلکه یک روزی ماتم است. همین همین مای که باید ما امروز واقعا ماتم بگیریم، واقعا ماتم بگیریم که چقدر باباهای ما چقدر و همون دور زمان ده، همون زمانی خیلی جوانوش، همون زمانی خیلی مرداش مردکاش پروسته که قربانی شدن رفتن، بردن قربانشون کردن، کشتن برای زاشیتا کردن ستالین برای زاشیتای خودش ستالین برای زاشیتای خودش بگیم که بابای ما را قربان کرده است. من نمیدونم اگر شما یگان تا دیر یک روزی نمیدونم جشن بدونین، شاید بدونین ما هم در جوانی روز یک روزی جشن دانستگی هستیم، اما بعد از که فهمیدم، بعد از دنیا را دیدن که ما فهمیدیم که این جشن نیست، این اصلا یک روزی ماتم است، این یک روزی بدبختی است برای سر مردم که ما باید این را جشن نگیریم. ما امروز باید ماتم بگیریم، صدقه کنیم در حق گذشتگان. یگان داشته باشی اگر یگان ایشونده ملاده یا 5 سومون صدقه که دو کنن همین روز اقلا یک درآمد فایده ایشونو شود. برای که امام علی رحمان خیلی اورا کسلرود چه از خیر سخاوت نیست، درآمد نیست، ایشونو بیکار موندگی و ایشونو را اگه خیر صدقه شود میرس اگر حتی سومون 3 سومون جمع کنیم تین یا دعا بخونیم. من این روز همی خیلی میدونم هموطنای عزیزم واقعا دیگر یعنی خیلی شما میدونین این روز چه خیلی قبول کنین برای خودتون. واقعا یه روزی دردناک است، یه روزی نه هم. و من کلان بگیم که اولی میگن که اول از خانه خود سر که میگن این چیزها را که اولی مادرم زنده است و نام پدر مادرم رفته در همونجا بگیم هم خیلی مایب شیدگی گشت آمدگی است، حتی که قصه کردگی بود بابام می آمدن همون مایوبا را بار میکردن ماشین در می بردن گم میشید تمام دیگه او را هیچ که نمیدونست که جدا است. میگفتن یا را دیگه جو پریود میکنیم میچیندن، میگه همون دیگه ملت ها را که ای درونش می آمدن میچیندن مثال. بعدی بابای ما که یک دستش همون بمبا همون کفیدن در همون اسکولکا پاسکولکا زده یا دست پریدگی بده که بگه تیچ چیدگی بود دختر بدنش که خیلی بود دستاش نه خیلی رنگ بوکس چیدگی بود، بوکسیار بود بابا دستاش دختگی بود، مشتش کلیله شده موندگی بود. بعد بگیم که میویان در سپیسکای بگیم که همون شاو میان می بردارن بار میکنن هم مای بورا ماشینو دا بار میکنن میگیرن میرون بعد گم میشود تمامون نیست دیگه. یک همون دخترکی که در همون چی کار میکنه در همون گوسپیتال همون تای زمینی ده که همون جنگ ده همون تای زمین خیمه کفتیم بولوش ده تخته موندگی تهرم خیلی جو میکردین مایبو را میگرفتن میوردین همونجا میگرفتن لیچنی پیچنی با نوشتگیش بگیم طرف سرتیرفته میکردین. خلاص همون وقت خدوراماتی بابام ده خدوراماتی مامام زنش اینو نه ویلادور شدگین بگیم بردگی به دسته نه ویلادور بدهیشته. بعدی ای طرفی مامامیو همو چی میکنن خط مینویسن خیلی همونجا از بگیم که همو اتوشون مینویسه البته همو اکوشون مینویسه کدام مینویسه همونجا قید میکنن که مثال گیریم همون زنت این چیزا رو هستم خیلی چیزا و زنت سلام میگه و بعد جمع میخونن همو چی را همو زنکک شنویده میمونه ایره میپرسه بابای مرا میگه که اوم از نو زن گرفته بوده مرا آوردگی انجنگ ده، نو زن گرفته بردگی انجنگ ده.
همین فکر کنم که همین چیزا سبب میشوه، همون دخترک بوده زنک بوده گیای همین چیز سبب میشوه. بعد شاو میشوه بابوی ما را میگه که همون توریک میشوه کم اتشینه با هم اومد او نزدیک میشه. بعد میگه بابوی ما را بیدار میکنه و بچه یوش بوده گیای بیدار میکنه. بعد او دو سه تا خود داشته گیای ده برم برامدن ده. بعد میایره بیدار میکنه میگه که برم برو. بعد میگیره هم تا خود خطی برن میبروره درونی جنگل ده بگیم همون لیست ده با جوش میکنه میگه همینجا بیشی خب بیشی میگه اوزد نبرویه همون جایی که بگیم دورو درمان خرانید میکرده اگه جا بودگی است البته اگه جا بودگی است همونجا هم خیلی میشنونش ای بابوی ما خب میشینه او میگه اومدن در اومدن آدمو را امتا گوسپم واری میگه کن بور کردن در ماشین میگه اما میگه پاش نیست دستاش نیست زدگی مایوب میگه همش بور کردن صاف میگه نمی سیاه را بور کردن میگه با اوروسا موندن میگه چند تاش بور کردن گرفتن بردن تمام نامعلوم یعنی که بردن او را چون کشتن پرتفتن در جو برای که نیستوید بود او قدر آدم مایوب بعد از بگیم غلبه هم شوه کو او قم مایوب پنسیا دادن در کار بود میفهمی نمیره او اینوالیده باید یا پنسیا میدادن نخرین لیشنی نونخر لیشنی رس خود گفته یکی دیگه تمام با تنبول گروی مایوب اینوالید دیده باید خونه بتن پنسیا بتن هیچ جا دیگه درآمد نمیاره دیگه یه عمر دیگه او را پنسیا میتن تو زنده است همونو را همش برده کشته بدن هم خیلی ها را کشتگی هم خودی بگیم با فرمانی همون ستالین کشته شدگی هستن و برای که میدونیست که بسیار رانی گنده بسیار آدمایی بگیم که همون مایوب بدگی است همون زمانش ده اما ببینیم بعد از جنگ مایوب نمیدیدین بعد جنگ 41-45 که 5 سال جنگ شدگی 5 سال به استانوف که یعنی که جنگ دویمی جهان گفته نام گرفتگی جنگ اینوالید نداشت برای چی؟ برای که اینوالید داشت میکشتن اینوالید نمونده بودن اما خیلی نیمته کم کم کار کده میتونه کار نمیدونم یک دسته چلیکش پریدگی های دیگه چیزا یورا چی کار میکردن یورا میموندن یکی نه خیلی بگیم که پاش پریده رفتگی دیگه او کار کده نمیتونه دستاش پریده رفتگی او کار کده نمیتونه او را همش میکشتن یگان تایورا زنده نمیمونده میگم که حتی که همی یک دستی بابای ما مای بدن ده بابای ما سپیسکای همون مردو ده داخل شدگی است باید او را میکشتن تمام نه که همون یک زنک سبب شدگی است همون یک دختر سبب شدگی است بگیم همون کی نبرنکشه شاید دو تاری 1000 تا را گریزوندگی هستن که یک تا بابای ما نه که بابای ما که بود خودش بگیم که زنده همون شاهدی بگیم همون مسئله بود خودش همون حالت یعنی شاهدش بود همون حالت خودش برای همون این موتم است این روزی اصلا بگیم که یگان اینجا مغازین کار میکرده از من باید مغازین بیام یگان چی خریداری کنم بگرده خلاص برای همه دوستای عزیزم این چیزایی که نیست که شما جشنش بگیرین و این چیزی نیست که با این چیز شما فخر کنین شاید هزارها باباهای ما و شما را بگیم که یعنی تاجیکستانی را ازبکستانی را او نمرده بودن او تنها همون چی بدن یک مایب شیدگی بدن بگیم یک تیر رسیده بود یک دستش مایب شیده بود پریده بود یک پاش پریده بود او شاید زنده بر میگشتن نه که با فرمانی همون ستالین بگیم که کشته شدگی هستن او واقعا کشته شدگی هستن او در جنگ مردگی نیستن او هم خیلی بگیم در همون چیز کشته شدگی هستن یعنی بعد جنگ بعد رانه گرفتن بعد کشتگی هستن این ریال نه هستی واقعا این یگون جایی بگیم که شوخی نیست این جایی یگون هزل بازی نیست ماس و آدمی که جنگ 41-45 در مردگی هم با قید گرفتگی هستن که همین قدر آدمو وفات کردگی هستن همون چند قدری که اگر با قید گرفته باشه وفات کردگی و همون را شاید که 30-35-40% همون وفات کردگی را خودی بگیم که همین
чиё киштагӣ ҳастанд, худошон киштагӣ ҳастанд. бениҳоят бигем ки ранин кам буд, бениҳоят одами маъюб дар як ҷанги бузург дуюми ҷаҳонда ҳичи маъюб инвалид надошт. У ҷанг кам дошт, бисёр кам дошт, ки дар ҳолати 15 республика бигем ки 15 республика меҷангид ва бигем ки чӣ қадар миллиони ҷанг буд, не ки бигем ки вообще рани надошт. яъне ин ҳами чиз нишонаи ҳамо аст ки ба фармони Сталин ҳамара киштагӣ ҳастанд. ҳоли ин чизо ман баротон ҳозир мегӯм, ин чизоне ки рӯзе Россияра миёнаш мешкана ку баъди архивҳо мебироянд, баъд мебинем ки чӣ қадар бигем ки одамора барое ки баъди ҷанг ё да пенсия натанд, баъди ҷанг ё дига вақти ҷанг да худаш нон танқисӣ буд, ӯро нон додан дар кор буд, маъюб шидагӣ ҳастанд, фақат солимо дар кор буд.